Kublai pribara sai sempat tekane kadigi cimptip nakam taki khobar laikam balapan mi daka railway recruitment board RRB arajar absan dekalapan mi hadu undu hajar aspa live patali kipus baro baja kini kipus baphiya ban apply kadai ya ki balapan dep ya ka kelas 10 sajrong kila ban apply ya kini kipus ya sape je kini ka video hadu kebakut nang baphin suthu company hak baidai bat kini kipus bat ya kiwi ki jingtan kam TKR RB lane ka railway recruitment board kala khot online application nakam ta kipus technician hadu handu hajar aspa lai pratali baro jongki technician grade 1 signal bat technician grade 3 teka last date ban submit yaki application kandai hadu ka ar pratarik ujulai arajar absan Yaminta ngine pejno ya ki kerteng jong kipus. Kadai RRB technician kipus balaj hadu undu wajar aspa live pratri baro. Tena kabanta ki technician grade 1 signal kipus balaj kadai sispa praplai tali kipus baro bat technician grade 3 pat undu hajar san santli kipus baro kibalaj. Nang ta ka age limit lane kas nem nakamta kini kipus. Tena kamataki technician grade 1 signal kadai khat prahadu live asnam bat na kamataki technician grade 3 kadai khat prahadu live pusnam te kandon ru ka age relaxation ya KST candidate hadu sansnam kamut na kamataki pus technician grade 1 baphiyo ban apply kadai hadu live prasnam bat na kamataki technician grade 3 pat hadu live sansnam baphiyo ban apply Teka jengsiu lane katulop pat nakam taki technician grade 1 signal kadai level 5 arp kandai hajar aspa haka sibnai bat khat kandai hajar kandai spa haka sibnai nakam taki pus grade 3 kata kadai level 2 nakam taki neki tulop pindang yo rusaki wake allowance nang taka qualification pat nap taki neki pus technician grade 1 Pidai ban pendep beka Bachelor of Science in Physics lane Electronic Computer Science Information Technology lane Life Science 6 Diploma HK Engineering bat nakam takipus Technician Grade 3 pat pidai ban pendep beka Matric lane kelas 10 baphiyo ban apply tekum no ban apply kini kipus ki kandidat ki bakwa ban apply kini kipus pihak ban apply online haka website jongka RRB dengan sabu ruh po ka description ya kan galing tenang takabai application fee nak takini kipus pat nakam taki ST kadai arjas arspa sanpau badia kiwai pat kadai sanspa tingka tetang kini kecik pentip haka bedai bat kini kipus kublai sibun